ingoma lapha yaku 153 ithi nali izwe lo memo limema bonke abantu alikhethi noma mamunye abansundu nabamhlophe sake saba namandiya labangcwele amanye ezinikele sake sagcina sesigida nawo esebhinqa amabheshu kanye nathi bangcwele Aaron noPolika bayazi abaziyo okwathi ngolunye usuku indaba engifuna ukukhuluma ngayo ukuze ngithethele abafowethu isigameko sobukhulu bukaNkulunkulu ezibonakalisa ukuthi ungowasezulwini eThekwini ukhona umshumayelo omdala owayeseThekwini uNgcobo uMadilika wayesebenza kaHenluchas lapha eThekwini lamandiya ke asuke khona makusetshenzwe family ufika eIndia ke elomngani wakhe lithi Ngcobo ngiphatheke kabuhlungu kakhulu kabi ngoba ngithe ngifike ekhaya ngafika umkhosikazi wami ekhaliswa ukuthi kade egxekwa uyisezala nonenazala ukuthi anamsebenzi walutho ngoba azali kwinyumba manje lento ingiphathe kabuhlungu kakhulu ubuthonga behlanga angazi ukuthi ngase ngenze njani ngoba ngiyalapha inyanga zamandiya nezabantu kodwa umntwana atholakala sengeneminyaka ithi le ndoda kaNgcobo Madilika ngani wami Harry ayikho mina into engase ngikusize ngayo kodwa ekhona ngase ngikusize ngokuthi abantu abebe njengawe namhlanje baphethe izingane ekuphakameni ngoshaya liyabuza ke indiya lithi uThemba utholwapi usethena usenanda uma ngihamba nonkosikazi wami ngiya khona ngingase ngivumeleke ukuthi yena kuvulwa bonke abantu abeza nezinsizwa lelindiya lathi masele ukukhuluma nonkosikazi walo lathi nginoNgcobo lapha engisebenza naye ukhuluma indaba engithandayo ukuthi siphumelele ukuthi siye nawe kushema uthi abantu baphethe izingane abebenganazo bayayithola kushema bahamba kwabaphekezela uNgcobo bayofika emzini oyingcwele wasephakameni uNkulunkulu wabantu shema kwathi ma efika amandiya etabamba iqueue wayesewaphe babona wayesedidela namba abantwana bami beze kimi base befika belibika lolusizo lwabo ithi inkosi yamakhosi yayibeke inkobe la leli ndiya agcina seliqanjiwe ukuthi unoyinkobe bayazi abaziyo ithi bantu bami wena ungowala eAfrika ikhomba umyeni wakhe uthi kodwa umkakho owangaphesheya kolwandle eNgilandi ngesikhathi eBhana uzala uzoshada la babe ngathandi abakini kodwa kusukela manje sengizohamba mina ngiyokhuluma nabo ukuthi abakunike umntwana ngizowela ulwandle ngiyokhuluma nabo ukuthi abakunike umntwana ozomthola ukuzibula uyoba umfana ongamqambe elinye igama uzoqanjwa umina ngoba ulwandle amen abukana mandiya ukuthi le nkulumo ayikhuluma uShembe ngoba injalo unkosikazi owaphesheya umyeni wakhe wakulelizwe wayesethi ngomusa kaNkulunkulu lo mntwana uyolanywa abanye walanywa intombi ezimbili umnwano anwa abo uNkulunkulu ngisho ukuthi ngiseyibhobhodlwana lomfana ngahlala khona eMayville lapha laba chitha bonke ababe khona beqashile kulona lase lithi ngifuna amaNazaretha kwakwenza uvuka nathi kwenza ulala nathi kulelo ndiya
Sasithi singazelele lutho sibona iMonaco yenkosi sibone singena ivakashela uNonkoba kaNkulunkulu.